Ninahoya tafadhali wale wameweka motorbike pale mbele, motorbike ambazo ziko pale zimepakiwa pale, tunaomba mkaweze kuiondoa tafadhali. Ale maigite motorbike haha thutha witu ahena guoko gwa kando hau thutha, ale maigite mwena wa rugongo mwegutie ndicio cia tafadhali, nigetha ambulance ici igithie na mbere gwibangwo haria, nigetha maundu macio mothe magikorwo makiri mega. Tafadhali tafadhali ale maigite tafadhali thutha mwegutie nigetha tukirete parking hau, nigetha maundu mothe magikorwo makiri chocho, na tunaendelea na mambo iko swali kabisa. Githuke niletwo haha, githuke niletwo Shiro Kamuranga, twende nalo sasa. Haya, na wadu ya meya tafadhali nimukweguta aya meya he ambulance ya county todo ego ko hau ila fanga hau ngo ego fanga hau ni hau mbere ni tafadhali mau kuri na hongo nigetha maundu mothe makorwo makiri chonjo, lazima tuende tukipanga pole. Shiro Kamuranga, twende nalo twitakirinde ni tugagaite tutiwe tungiuga atia tondu ni very unfortunate ni undu wahanika. Andu aingi mauma na mwihoko mundu uyu witu ni angiarikia mathaa maria mauma make, no riu ithuĩ ni twariga uria gwathie. Andu mena matukuya tondu ni maroria ciuria thitima ciahora atia, gutirakoretwo gukihora thitima. Arafu angi ni marauga ni agucio guoko, no riu ithuĩ twita muingi tutikuga undu, reke tweterere oke atuhe horo we ari we mwenye. Hau ni ho ngukinyia ithuĩ ungimwira atia ingimwira ni tumunyitireire ndakaigua kwite ngoro, turi o hamwe nake, ona ti ati ni aremeto record ni a break tondu mathaa mau ni maingi muno ni ndingihota. Riega aikari othe a Murang'a, ndauga aikari a Murang'a othe ni ndamugeithia na ngacokeria Ngai ngatho ni undu woguo turokire haha rucini guka congratulate Jimmy ni tondu mwanake ucio ni atuthomithia maundu maingi na agatuonia ati kuhunjia to riria ngioya microphone uthii ukahunjie pulpit-ini. Ithuona turi ta aciari ni atuthomithia kaundu ati muturire-ini uyu ti muhuthu kurenda mundu ukugiginyana to guikara mathaa 79 ni break record tondu ni hakwa ni ona ingine ona muthenya umwe tu ndingihota kurugama ugu ararugamite. So ni ndauga congratulations kuri Jimmy na Ngai amuteithie na youth iria ri haha ngamihoya ikorwo igithoma kaundu hari Jimmy to uka kwirorera muti uria Jimmy ararugamaga hari guo akorwo amahete challenge ati mundu ona riria ari muturire-ini uyu agerie kugiginyana no rire hari Ngai tondu ona Jimmy orire he Ngai nikio maundu make mathie maikarite uguo na githomo kiu atuhe Mwathani amurathime na muongerere matuko. Thank you. Karibu. Hamari twetagwo Elijah Kimani. Wa mbere ni gucokeria ngatho aikari a Murang'a muno ngatho ni tondu kuma hindi ria Jimmy ambiriirie muthenya uria ambiriirie tukoretwo twi haha tuikarite nake na turetereire muno kuona Jimmy akiambiria foundation yake iyo ya Cancer Foundation, Jimmy Irungu Foundation, na twina witikio ucio ati ona uguo gwathie ati no tukora launch foundation niyo ni tondu kioneki kia Jimmy no muhaka gikinyanire ni chaitani turakomithia na njira nene muno ucio uingiriire kioneki kiu na turenda kumwira atiriri ati Jimmy ni akurikia na ni agutoria. In fact tugwetereire na kio kinene muno ati rucini rwa ukia umuthi tugu celebrate tuone Jimmy akihotana na already ni arikitie kuhotana. Mundu angebira rugendo ahotagirwo haria muthiaini ona tengiria matengagira mahotagirwo ni turetikia atiriri ati Jimmy already ni ahotanite na ni turamwendera maundu mega na aikari a Murang'a ndimwire atiriri ni mwikite wega muno na tunyitirire aria othe mena cioneki ta kioneki kia Jimmy nigetha tuhote Murang'a itu guthie na mbere na Ngai witu aromwika wega. Ndĩrauga atiriri njĩtagwo Kevin ni matwire thitima ciahorio ni kimwanake witu oyo na tuma raia twahinerio na rwimbo twacoka kustukia mwanake ni athie twi rwimbo-ini na riria akuo ri thitima ciahorio niki why hau he kaundu gathie na mbere gakinyirwo ni tuthererio ahorio rikio muti kana twahererio aha o hindi ambulance ingira ri twahorerio thitima tutikamenyeka ni kuhurio kana ni gufeinti he kaundu gathikoru ni tumenyero na ge kaupurwo ni gakinyirwo muno kaundu kau andu marakara muno. That is something na ambulance tikubatie cio kekenda matikubatie moke kenda megubatie moke ta matigiti ta ndeka 10 ambulance no citomeo nake age hinya ona ndagubatie onio nginya family atarikitie
Riu maundu ta mau na kurigicĩrio kuria kurigicĩirio hau ni turorera muno kiu ni kiihu Okay. Hapo. Kwa majina naitwa JD. Mimi nilikuwa tu pale. Unaona pale kwa dada Kimathi. Huyo jamaa ile time alikuwa amebakisha 3 hours. Huyo jamaa alilemewa. Kubonga tu kweli. Gutire mundu angerekia ndaitha muico na ite kiriarero arekia eni ndu one time ni turamenya uko ni kwa one time wakati wa tuta matina wakati wa tuta tugambire ko mola mkutanga ndeja baba ndeja one time kinyakanaka wakuire tukiriganiro cia baba isore cia iriko cia baba goko ni wagira ko maloria ka wimi wagira ko moranga tekniko leo yumana mwana kiocio na kumbatia bereria ngira kirekero marekero thitima ciate isiamu marekero thitima na gari yote kihike mundu thukuru yake malaria ciaza pasta mokora. Mimi nilikuwa tu pale. Unaona pale kwa dada Kimathi. Huyo jamaa ile time alikuwa amebakisha 3 hours. Huyo jamaa alilemewa. Kubonga tu kweli. Alianza kushikiliwa na mabodyguard. Akapewa glucose. Venye alipewa corrupts. Mimi kwenda tu hivyo kuyatema tu kurudi. Morio hayuko. Huyo Morio tu amekuwa tu hivyo. Lakini huyo jamaa alishida kitambo. Hiyo time alikoga 73. Huyo jamaa aliwin. Huyo jamaa si ati haja break the record. Leo ndo champion Kenya. Ameshinda. Lakini hajaguza target. Target ndo hajaguza, lakini next time. Najua next time huyo kijana atajikaza sana.